Nongere mbifurize ibihe byiza ari nako mbaye ikaze muri gahunda z'amakuru n'ibiganiro bitandukanye tuba dukomeza kugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu aho muri mu bice bitandukanye. Reka tuganire kuri General Laurent Nkunda, inkuru yanditswe n'ikinyamakuru Akadomo.com hari muri 2018 bari ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa karindwi bagira bati amaherezo ya Laurent Nkunda umaze imyaka igera ku 9 ata muri yombi ati nayahe. Bagiraga bati imyaka imaze kurenga 9 General Laurent Nkunda wayoboraga umutwe urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo CNDP ataye muri yombi ubwo yageragezaga kwinjira mu Rwanda anyuze mu karere ka Rubavu. Kugeza ubu urujijo ni rwose ku maherezo y'uyu mugabo. General Laurent Nkunda amaze iminsi agaragaza imbaraga zidasanzwe mu rugamba inyeshyamba ze zarwanagamo n'ingabo za Kongo, ariko aza gukubitwa inshuro n'umutwe uhuriweho n'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wari ugamije kwambura intwaro no kumenesha abarwanyi ba FDLR muri Kivu y'Amajyaruguru. Uyu mugabo w'imyaka 51 icyo gihe hari muri 2018 wavukiye Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru afite amateka akomeye kuko yarwanye intambara yo guhirika Mobutu ndetse akagira n'uruhare mu ntambara ya kabiri ya Kongo yarwaniyemo ibihugu bigera kuri 7. General Laurent Nkunda yaje kwigomeka ku butegetsi we na brigade ya 81 na 83 yayoboraga yiyunga ku yindi mitwe y'abarwanyi bajya mu mashyamba yo mu gace ka Masisi, aho yaje no gushinga umutwe yise Congrès National pour la Défense du Peuple CNDP. Muri 2006 nibwo CNDP yashingiwe muri Kivu y'Amajyaruguru ari umutwe witwara gisirikare urwanya ubutegetsi bwa Joseph Kabila. Abawugize bari bayobowe na General Nkunda bavugaga ko baharanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda mu burasirazuba bw'iki gihugu, bibasirwaga n'abandi baturage batabibonagamo nka bagenzi babo ku buryo babahigaga bukware bakicwa nk'inyamaswa. Ubusanzwe bimwe mu bice bya Kongo cyane mu burasirazuba hatuye abaturage bavuga ikinyarwanda badategwa ku buryo uhageze ushobora gukeka ko ari mu Rwanda. Ibi ntibyapfuye kwizana gusa kuko myaka ya mbere y'abakoloni iki gice cyari mu rw'imisozi igihumbi, ariko inkubi yo gushyiraho imipaka isiga ruhambuwe n'abari batuye bisanga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba baturage muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntibigeze bishimirwa n'abanyekongo b'umwimerere, batangira no kugirirwa nabi. Inyeshyamba za General Laurent Nkunda zahwemye kandi gukozanyaho n'ingabo za Kongo FARDC. Gusa mu ntangiriro za 2007 leta yashatse kugabanya igitutu cy'indwanyi ishyiraho uburyo bwo kuvanga ingabo, bituma rero ahabwa kuyobora brigade 5 aho kuba 2. Aka gahenge ntikarambye kuko muri 2007 ingabo za leta zagabye ibitero mu gace ka Masisi zikoresheje kajugujugu mu bwoko bwa MI-24 zica abambari ba Nkunda 80, bituma habaho ibiganiro bitatanze umusaruro kuko imirwano yubuye bikaviramo ibihumbi by'abaturage guhunga. Nkunda yatawe muri yombi CNDP ihindura umuvuno. Mu ijoro ryo ku itariki 22 Mutarama ku isaha ya saa 5 n'igice nibwo General Laurent Nkunda yafashwe ubwo yashakaga guhungira mu Rwanda. Ingabo z'u Rwanda n'iza FARDC batangaje ko abarwanyi be basabwe gushyira intwaro hasi. Uyu mugabo yatawe muri yombi bidatinze. General Bosco Ntaganda atangaza ko yamusimbuye ku buyobozi bwa CNDP ndetse anemera ivangwa ry'ingabo ze n'iza leta. Ni mbere yuko ku itariki 23 Werurwe 2029 yashyize umukono ku masezerano y'amahoro na leta ya Kongo. Bemeranya ko uyu mutwe uhinduka ishyaka rya politike mu rwego rwo gusaba kurekura imfungwa zayo. Aya masezerano yaje kutubahirizwa bibyara amahari yavutsemo umutwe w'inyeshyamba za M23 bisobanuye itariki y'amasezerano yashyiriweho umukono yabayeho muri 2012. Nyuma yo gutabwa muri yombi kwa General Laurent Nkunda, leta ya Kongo yifuje koherezwa uwo mujenerali ariko u Rwanda rubyima amatwi bitewe nuko nta masezerano guhererekanya abanyabyaha ari hagati y'ibihugu byombi. Ibi byiyongera ku kuba mu mategeko ya Kongo igihano cy'urupfu cyari kicyemewe kandi u Rwanda rwaragikuyeho kera. Ibi bigatera impungenge ko uyu mugabo yari kugezwayo akaba yagirirwa nabi kugeza ndetse yanakicwa. General Laurent Nkunda yavugaga ko yakiriye agakiza kandi ajya yambara agapesi kanditseho ngo Rebels for Christ kandi ngo ari pasteur mu idini y'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Muri 2005 Laurent Nkunda yarezwe ibyaha bibangamiye uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Rahe ICC. Muri 2002 yarezwe kuba yaragize uruhare mu icwa ry'abantu 160 Kisangani mu guhosha imvururu zari zihari, aho bakanavugamo ko yishemo intumwa 2 za Loni zakoragayo iperereza. Ibi byose ariko General Laurent Nkunda yarabihakanye, avuga ko umuryango mpuzamahanga ntacyo witayeho ku mutekano w'abantu bo mu bwoko bw'abatutsi bicwaga nk'uko ntacyo bakoze muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Tariki 26 Werurwe 2010 urukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda rwanzuye ko General Laurent Nkunda ataburanishwa n'inkiko za gisirikare zisanzwe kuko ngo iza gisirikare arizo zamufashe kugeza ubu ntabwo araburanishwa.
iyo urebye imiterere y'ikibazo cya General Rurankunda usanga amaherezo ye ari uko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hazajyaho ubuyobozi bushya busimbura ubwa Joseph Kabila cyangwa se Felix Tshisekedi cyangwa ubwa nyuma yaho, kuko Nkunda aracyari muto mu myaka bukaba bwamwifashisha muri icyo gihe ahanini bitewe n'uko yakunze kurangwa na discipline iri ku rwego rwo hejuru. Nubwo muri na kabiri ICC yigeze gusaba gufata General Rurankunda bikaza kwangwa n'ingabo za Loni zibungabunga amahoro muri RDC MONUSCO, ibyo kumushakisha bisa naho byataye agaciro kuko bizwi ko uwo uru rukiko ruziritseho ruhatana kugeza rumubonye, ariko we ntirwakomeje kumushaka. ICC yashinjaga General Rurankunda ibyaha by'intambara, ihohotera rishingiye ku gitsina no kwinjiza abana mu gisirikare mu myaka 5 yamaze arwanira mu burasirazuba bwa Congo. Kuba urukiko rutakimushakisha ni ikimenyetso cy'uko bishoboka ko nta maraso y'inzirakarengane muri ku ntoki, ku buryo bimuha amahirwe menshi cyane yo kuba yarazagira uburyo runaka yisanga mu miyoborere ya Congo mu gihe kizaza, nk'uko ikinyamakuru rya Akadomo.com cyabyandikaga icyo gihe. Ati kuwa gatatu tariki ya 2 Kamena 2004 nibwo abasirikare bari bayobowe na General Rurankunda na Colonel Jules Mutebutsi bafashe umujyi wa Bukavu ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikinyamakuru Shinwa cyo mu Bushinwa icyo gihe cyatangaje ko cyavugwaga ko Rurankunda yari afite abasirikare bari hagati y'ibihumbi 2 ndetse n'ibihumbi 4 bari bamushyigikiye. Colonel Jules Mutebutsi yari afite abarirwa mu magana. Intandaro y'imirwano yatumye Bukavu ifatwa n'amakimbirane ya Colonel Mutebutsi wari komanda wungirije w'akarere ka 10 ka gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo yagiranye na General Buja Mabe wari umukuriye. Colonel Jules Mutebutsi n'abasirikare bari bamushyigikiye babarirwa magana batangiye kugaba ibitero ku bari bashyigikiye General Mabe guhera ku mupaka wa Rusizi ya mbere bakomereza mu duce two mu mujyi wa Bukavu. General Rurankunda wakoreraga muri Kivu y'Amajyaruguru yafashe icyemezo cyo kujya gushyigikira Colonel Jules Mutebutsi kuko yashimangiraga ko General Mabe n'abasirikare bamushyigikiye bari mu mugambi wo gutsemba abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Mbere yo kwinjira muri Bukavu, Nkunda wari ufite rya Brigadier General n'ingabo ze babanje gufata Minova n'utundi duce turimo nka Kavumu. Ni igikorwa cyatwaye iminsi igera kuri 3 gusa. Nkunda yahagaze imbere y'ibiro bya meya wa Bukavu agira ati kuva saa 5 z'amanywa ndi kugenzura Bukavu mu rwego rwa gisirikare gusa. Uyu musirikare yasobanuye ko akiri ku ruhande rwa leta. Aba basirikare bahoze mu mutwe witwaje intwaro wa RDC batangije urugamba mu gisa no kwigaragambya kuri leta ihuriweho na RDC yari yarashyizweho muri Kamena 2023 kuko bamenyaga ko itari gutabara bene wabo. General Rurankunda na bagenzi be basobanuye ko mu gihe ubutegetsi bwaca bugufi baganira nabwo, ariko ko mu gihe butabishaka biteguye kurwana bagafata n'ibindi bice by'igihugu. Ifatwa rya Bukavu ryatumye abanyekongo barimo abikinshasa bigaragambya basaba ingabo za leta ndetse n'izari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO kujya kubohoza uriya mujyi. Nyuma y'icyumweru General Rurankunda n'abasirikare yarayoboye bavuye mu mujyi wa Bukavu kubera igitutu cy'amahanga, usubizwa General Buja Mabe wari wahunze akaba ari nawe wayoboraga akarere ka gisirikare ka 10. Icyakoze General Rurankunda yasize asabye ko hashyirwaho komisiyo ishinzwe gukora iperereza ku bugizi bwa nabi abanyekongo bavuga ikinyarwanda bakorerwaga, ateguza ko nidashyirwaho we n'abasirikare bazongera gufata Bukavu. Bibyaje kuba muri 2009 kuko Rurankunda na bagenzi b'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bashinze umutwe witwaje intwaro wa CNDP ukomotse mu 2023 ihanganye n'ingabo za RDC kuva muri 2012 kugeza uyu munsi wa none. Ngibyo rero by'umuntu yavuga muri aka kanya, reka mbashimire mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza.